Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Syamidina bil qadil jilan pada salah sediya berpasan dunia di Baghdad di Jemaah Rabbul Karahi wa sedih-sedih seperti sedih sampai di Bismillah. Masih di Syekh Allah dan Syekh Bandar Muhammad bin Abdul Syekh bin Lamar bin Syekh Syekh Mansur. Abina majmu'in Syekh ini makam. Ajdadina gidatina ikhwanina wa dina azwajina uladina talamidina talamidan jami'an asanarina syulilailahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسفكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه
بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Tulati mujarrad ganabab daraba yadribu alima ya'lamu asuna yasunu hasiba yasibu tulati karena awal tilubab akrama yukrimu para yuparlihu qatala yukati tulati majid wa nasanin lima babin kasar yang kasiru idama Imarro takala mutaba ada tabadu sulati majid wan nasalit opat bab istaroja isyausyabayan syausibu ijlawa daya jlawi imarro yubai mujarod hijibab dakhroja yudarijo mulakna au kolak baik asyara yu asyiru jalbaba yu jabibu saqa yu sakit rubai majid wana awal hijibab tadah roja tadah roju mulakna ayat dalapan babi tajalbaba tajalbabu tajawroba tajawrobu tasyaitona tarawaka tarawakota yatasakit takona saya takona sutamaskana ya tamaskanu rubai majid wa nasanin dua bagi ronja maya ronjimu iksyara yaksyairu mulakna ayatilu babik ansasak islan koyaslan kitman ayat mainu nah dilapad ismi kana lapad Allahi jadi naon takibanna jadi mudhaf naon natina mudhaf natina mudhaf anu disande anu kumaha ari kamistian mudhaf nyaeta mudhafu ya jurusan atasna aya mudhaf eta sok ngajiarkeun kanu kaduana tegasna mudhaf kana cenah mane wajib je namaku modokna ulah rejang wajib maniatan mana min atawana maniatan mana atawana maniatan mana muntah pantas mana mimpi nukas orang atasnya isyarat mengubah peta kurus sepit natahid yakin natahid karena cekong olin anit tarif waktan wih
Nah sababna nu mata dibuang. Nah ari kalimat nu dek dapat emisi ku dibuang tandina karena cepat data ini tanwinu wa anta idopatun fairna taroni tahun makania hari kuning misil tanwin hari anjon sama-sama lirik kuring anjon ulang hari tempat orang talir autan wina mimma tudi putih batu resina benar mudah behaskiti tanwina aurunahu ta'alukum aluna hari mudah bodoh repit dan tanwina seperti lapan alukum aluna Kumah disyarat namu dapileh nyaita yakuna muayyarah baina tarifi wa tanwin atasna disyarat namu dapileh kudu pilih-pilih antara tarif yang tanwin karena cikaidah muayyarah baina tarifi wa tanwin wa mudhafu ilaihi syartum ma'qul mudhaf ilaihi wajib tarif tanwin gerak tarif naon hadina tarif alif lana hadi alif lam sampai pakai jadi ma'rifat osok karena cikaidah wa alatu tarif pama yuri tarif abadin mubhamin qolal kabi ari parabot dalam cara omongan al-kabir nah ari alif lam tapi pakai jadi ma'rifat jadi alif panjang lamna ta'alam daungkul hiji kaulah masih bawe dua kaulah ma'apas namun menurut kaulah masih bawe ta'alam daungkul tapi lamun menurut kaulah ma'apas mah ta'alifna jenglah karena cikaidah al-arbuta bikin awilamu pakot panatun arokta bihin namat ari alif jang alati marifat nama baik marifat konjadikan nama cek imam khalil alam nu unggul tapi cek si bawe alam nu dituju nah sebabna nu matak jeka si bawe alam nu unggul karena eta ada alif lam jawasa sadang japalanggaran di anam jata wasli tadbu pilih tidak atasnya sanyanya nam jawasa atas tetap bina kawitan kalimat sakuluncat nalika kadepet ku kalimat sajin karena cepat tubuh Tuhan Odi kahadfiah amalin diwajibkan tetap nasihan jawasa dina kawitan omongan angges netra cara wajib ngabuang hamzah wasona muka dempet kuno sejen salawas waqala qaumun innaha wadidul wasmi mata yudhra bisakot geus ngandika kaum sirina marifat tetap lambung geus Alila pada romani jadina untuk kibanana jadi sifat peji dengan apa dalina cuma ada sifatnya tanatu tabiun birobi wanasbi wabdi tadi pi otang kiri atasna ali sifatnya tak isi manu turut kalau disifat anana dina rupana dina irona bisa menepati kumaha sifat kumaha sifat
Natu tapi onil manuti pirami Masbi Wabdi 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 Atasna Adisipate Taisi Matuduk Amadisi Katanananya Panah Disana Dinamikar Dina nakirana. Nah di lapad aromani sifatna sifat naon. Nah di lapad aromani sifatna sifat naon. Sifat hakiki. Nah di sifat sabara hiji ayat 2 naon hiji-hijina hiji sifat hakiki 2 sifat sababi. Nah di lapad aromani sifatna sifat naon. Sifat hakiki. Nah di sifat ayat sabara hiji ayat 2 naon hiji-hijina hiji sifat hakiki 2 sifat sababi. Nah di lapad aromani sifatna sifat naon. Nah di lapad aromani sifatna sifat naon. Sifat hakiki. Nah ada sifat ayat sabara hiji ayat 2 naon hiji-hijina hiji sifat hakiki 2 sifat sababi. Oh sikatan ke bayi mawung bayi lain ambil enak wak. Nah di lapad aromani sifatna sifat naon. Sifat hakiki. Nah di sifat ayat sabara hiji ayat 2 naon hiji-hijina hiji sifat hakiki 2 sifat sababi. Nah ari lapad ar-rahmani sifatna sifat naon. Sifat hakiki. Nah ari sifat ayat sabara hiji ayat 2 naon hiji-hijina hiji sifat hakiki 2 sifat sababi. Nah ari lapad ar-rahmani sifatna sifat naon. Sifat hakiki. Sifat ayat sabara hiji ayat 2 naon hiji-hijina hiji sifat hakiki 2 sifat sababi. Nah ari lapad ar-rahmani sifatna sifat naon. Sifat hakiki. Nah ari sifat ayat sabara hiji ayat 2 naon hiji-hijina hiji sifat hakiki 2 sifat sababi. Nah ari lapad ar-rahmani sifatna sifat naon. Sifat hakiki. Nah ari sifat ayat sabara hiji ayat 2 naon hiji-hijina hiji sifat hakiki 2 sifat sababi. Nah ari lapad ar-rahmani sifatna sifat naon. Sifat hakiki. Nah ari sifat ayat sabara hiji ayat 2 naon hiji-hijina hiji sifat hakiki 2 sifat sababi. Nah ari lapad ar-rahmani sifatna sifat naon. Sifat hakiki. Nah ari lapad ayat sabara hiji Wedon. Jok, yang lanang, yang lanang. Jok, eta Kang Adiansyah. Nah, di lapad ar-rahmani. Nah, ada sifat ayat sabara hiji. Naon hiji-hijina hakiki 2 sifat sababi. Katalat eueuh. Rok dit. Ari lapad ar-rahmani sifatna sifat naon. Sifat hakikina ari sifat ayat sabara hiji ayat 2 naon hiji-hijina hiji sifat hakiki 2 sifat sababi. Rok Kang Adi Udi. Kitalat Kang Adi Udi. Nah, ari lapad ar-rahmani. Sifat naon. Sifat hakiki. Nah, ari sifat Ari sifat ayat sabara hiji ayat 2 naon hiji-hijina sifat hakiki sifat hakiki 2 sifat sababi. Nah, ari lapad Sifatna sifat naon.
hakiki naon hiji jina dok dul Nah, di lapan aroma sifat sifat naon sifat hakikina sifat ayat sabar dia ya naon hiji jina hiji sifat hakiki dua sifat sababi. terus kang cang nah ilapan aromani sifat naon hakiki nah ini sifat sifatnya sifat naon ada pada ramai sifat naon sifat hakikina sifat ayat sabar dia tadi lapan aromani sifatnya hakiki nah ini sifat ayat sabar ayat 2 hiji jina hakiki di cicok neng baca sadayana bareng nah adilapat aromani sifat naon sifat hakiki nah adi sifat ayat sabar hiji ayat 2 nah hiji jina sifat hakiki dua sifat sababi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Manfa'na bima